Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme ceal cem'ana haza cem'a marhuma. Allah'ım bu cemaatımızdı özüңdүн rahmatına tatıktуу, rahmatına bölüngön cemaattan kılgın ya Rabbel alemin. Ve teferrukana min ba'di teferruka ma'suma. Bu жерден çıkıp ajragan kezde şeytandın azırgıdan, günölerden saktalgan bendelerden kılgın. Ve la tec'al fina ve la minna şakiyya ve la mahruma. Allah'ım bizin aramızda hiç kimdi baktısız kılbagın, barımızdı baktılуу kılgın. Allahümme erinal hakka hakka varzuqna ittiba. Allah'ım barımızga ak jolda körsöt, ak jolda жүрүүnü nasip etkin. Ve erinal batila batilan varzuqna ijnabah. Allah'ım batıl aram jolda aram körsötüp, aram joldan saktanууга barımızga jardam bergin ya Rabbel alemin. Allahümme in kana rizqina fis sema fa anzilhu. Allah'ım meni uğup жатқан bir tuğandardın, alardın katarda bizdin rızkımız asmanda bolsa jerge düşürgün. Ve in kana rizqina fil ardi fa akhrijhu. Allah'ım eğer rızkımız jerde bolsa bizge çıgarıp bergin. Ve in kana rizquna ba'iden fa qarribhu. Allah'ım eğer bizin rızklarımız alыс bolsa bizge jakın kılgın. Ve in kana rizquna qariban fa akthirhu. Allah'ım eğer rızkımız köp bolsa bereke bergin. Allahümme erzuqnal halala ve barik lana fih. Allah'ım barızga adalından rızkı berip, adal rızkımızga bereke vergin. Allahümme ba'id beynena ve beynel harami kema ba'adta beynel meşriki vel maghrib. Allah'ım aramdı çıkış menen batıştı alыс kılgan siyahtı, bizde aramdan kılgın. Amin. Urmatlı inilerim, ece karındaşlarım, urmatlı ustazlar, bizdin мындай жакшы лектор болгон, лекция окуган устаздардан кийин кайсы темага киришти мага өтө кыйын болуп калды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, устаздын сабагында биздин иманыбыз кандай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хайрул куруни карни, эң алтын кылым менин кылымым дейт. Пайгамбар жашаган кандай алтын кылым болбосун? Саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жашасаң, аны менен бирге болсоң, албетте вахий түшкөн кез altın kılım. Sümmellezine yalune, kiyin sahabalardın kılımı. Sümmellezine yalune, andan kiyin tabi'inderdin. Sümme yefşül kizb, andan kiyin jalgançılık, kalpıçılık tarkap başta yer betinde deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde sahabalardan o birige oturup eyyül mu'mini a'cebi imanen, imandıvılardın en tan kalıştığı, imanı en beköm kim deydi Peygamber. Ne deydi? İmanıga tan kalıştı en bekem kim dese sahabalar oylanıp durup perişteler deydi. Periştelerin imanı kanday bolbosun? Kanday bekem bolbosun? Allah vahiy alıp tutsa, Allah'ın buyruğunu yapsa, Allah'da nafs bolbosa. Sahabalardan alda paygambarlar dese, paygambarların imanı kanday bekem bolbosun deydi. Allah'ın imanı kanday tan kalıştı bolbosun deydi. Allah'a Cebrail aleyhisselam vahiy düşürüp atsa, Allah'ın buyruğunu atkarıp jatsa deydi. Sahabalar tan kalıp imanıga tan kalışanda biz sahabalar dese kanday silerin imanıңар bekem tan kalıştı bolbosun, silerin arаңарda men bolsam deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanı tan kalışlar alar men bizden kiyin kelet deydi. Alar peygamberdi körmöstön Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelgen kitepke iman keltirip imanga, İslamga hizmet kılıp alar inşallah oşol imanı bekemlerden tan kalıştığı imandardan sahabalarga janında peygamber bolsa bugün uşunday fitne bolgon, buzukluk bolgon kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Badal İslamı gariben ve seyaudu gariba fatuba lil guraba." İslam dini musulmanların arasında bir çoçun siyahtı. Жаңы kelgen çoçun siyahtı baştaldı. Akırında oşondoy bolup kalat. Bugün çoçun joluk salıngan kızlarımız başkalarının arasında oşondoy çoçunday görünür. Kebirler sövmeymen körsötüyor, şıldыңday. Fatuba lil guraba. Oşol kezde garip bolup, çoçun siyahtı bolup dinini karmagandarga tuba bolsun. Beyiş cannati bolsun. Je bolbosun beyişte tuba darak baraken jannatta annasta jö жүрсөң 100 yıl жүрөт экенсиң. Allah tabarak ve uşunday. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ümmetime bir zaman gelet. Dinin karmagan, çok karmagan siyahtı deydi. Din karmagan, çok karmagan siyahtı. Biri kolu küyse ikincisiga karmaydı.
Бирок иманында, исламында бекем болот. Бул жерде намазга тыюу салса тияка окуйт. Ошондой иманын кармагандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтат, алардын ошол кезде динин бекем кармагандар силердин 50-үңөрдүн соогун алат дейт. Дегенде сахабалар, я Расулалла, ошол өздөрүнүн замандаштарынын динини бекем кармагандар, өздөрү менен бирге жашаган инсандардын 50-үнү сооп алабы десе, пайгамбар бал минкум, балким эй сахабаларым, силердин 50-үңөрдүн соогуна ээ болот дейт. Бүгүн ошондой иманды кармай турган болсок, иманга кызмат кыла турган болсок, иманда бекем болсок, канчалаган азгырыктарга көңүл бурбастан, бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, иманга кызмат кылам деп иманда бекем болуу балким 50 сахабанын соогуна жетет экенсиз. Бирок пайгамбар күбөлүккө өткөн 3 кылымдын бирөөсүндө табииндердин бирөөсү мындай дейт. Ажайып заманга келдик дейт. Ким айтып атат? Табиин ким бул? Мен мындай болот деп ойлогон жок элем. Таң калыштуу ажип ле амрил муъминин, имандуулардын жашоосуна таң калам десе, эмнеге таң каласың? Эмне таң калыштуу болуп жатат десе, табиин айтат, бүгүн мусулмандардын намазга туруп, намаз окуган жери, сажда кылып, Аллах Таалага жалбарып ыйлаган жай намаздары тытылбастан, мусулмандардын баш коюп жаткан балыштары эскирип, балыштары, навылышкалары тытылып баштады дейт. Не болуш керек экен? Жай намаздарыбыз тытылбастан, эскирбестен биз эмне уйкуга келдикпи? Урматтуу эже карындаштарым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын көргөн табииндерден бирөөсүнөн бир мисал берейин, андан кийин негизги сабакка кирем. Малик ибн Динар ким экен? Малик ибн Динар деген бул табиин биринчи башталган кезде шурти милиционер болгон экен. Алкаш болгон, залым болгон. Адамдарга зулум кылган, көрүнгөндү дубинкасы менен чапкан, башка кылган, ушундай ичимдикке берилгенмин дейт. Күнөөлөрдүн түрлөрү калган эмес, бар күнөөдө мен биринчи элем дейт. Малик ибн Динар күнөөлөрдүн түрлөрүндө биринчи очуртта мен элем, күнөө кылмышта менин алдыма өткөн адам жок эле дейт. Күндөрдүн биринде үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин Аллах табарaka ва таала мага бир кыз берди. Кыз перзентиме сүйүүдөн, кызым баскан сайын, эркелеген сайын, бая ичимдигимди таштап, бир аз кызым эс тарткандан кийин мен ичейин десем келип, ичкилигимди төгүп салат, ичем деген башка нерсени алып салат. Кызымдын аты Фатима дейт. Ким экен? Фатимага болгон сүйүүм дейт. Фатима мени ичкенге койгон жок. Ошо Фатиманы сүйгөндүктөн ичкилик ичпей койдум дейт. Фатима үчкө кирди дейт. Мойнума асылган, эркелеген атакем, жаным, башкам дейт. Бирок тилекке каршы осо көзүмдүн кареги болгон, менин кызым Фатима 3 жашта каза болуп калды дейт. Фатима өлгөндөн кийин мурдагы акыбалымдан андан да жамандыкка кеттим дейт. Ачуу басабы деп андан бетер болдум дейт. Бирок күндөрдүн биринде уктап жатсам түш көрдүм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла нубуввата ба'ди, менден кийин пайгамбарлык жок дейт. Иллал мубашшират. Бирок сүйүнчүлөр бар дейт. Ва мал мубашшират я Расулаллах? Сүйүнчүлөр эмне десе, ар-ру'я салиха, жакшы түш дейт. Түшүмдө дейт. Малик ибн Динар, түш көрдүм, түшүмдө кыямат кайым болгон сыяктуу дейт. Адамдарды күнөөкөрлөр дозокко карап айдап жатат, менин артымда чоң бир аждар, жылан кууп келатты дейт. Аждар жыландан качам, жай таппайм өзүмдү дейт. Алыстан бир карыган, араң басып бараткан карый аксакалды көрдүм. Жанына чуркалып, атаке, жардам бер. Артымда не бар? Аждар бар, жылан бар, кантип кутулам десем дейт. Аксакал бул тарапка чурка деп жол көрсөттү дейт. Сиз жардам бериң десем, мен жардам бере албайм, өзүм араң жүрөм. Сен могу жака качкын дейт. Бул жака качсам дейт, азапта, дозокто кыйкырган, башка кыйналып жаткан адамдар дейт. Жар экен дейт. Дозокко түшүүдөн коркуп, кайра аксакалдын алдына чуркап келип, аксакал жол көрсөт, жардам бер десем, бул тарапка качкын деп оң тарапты көрсөт дейт. Оң тарапка качтым, артымдан аждар келатат. Бир жерге жетейин десем, кичинекей нарселер, Фатима, атаңа жет, атакеңе жардам бер, атаң dedi дейт. Карасам,
балагатка жете элек каза болгон нарестелер чуркап, ата деп Фатимам чуркап келди да мени кучактап, менин тиземе отуруп, эркелеп өп, атакей эмне болду деп. Жылан кызым десем, кайткын деп колу менен, оң колу менен ишара кылып, жыланды кайтарып берди дейт. Кийин кызым ушул аятты оку дейт. Алам я'ни лиллазина аману an tahsha qulubuhum li zikrillah. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsha qulubuhum li zikrillah. Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen bendeler Allah'ını zikir kılgan kezde, Allah'ını estigen kezde, jüröktörü daha korku turgan, jüröktörü jayынан çıga turgan, Allah'dan korku turgan zaman kelbedi degen ayette okudu. Orusçası жетишпейби? Разве не хватит дегендей. İmandууларга Allah'ın zikri turgan kezdе, Allah'ın Kur'an'ı turgan kezdе, бүгүн Allah'dan korku turgan zamanın kelbedibi? Günödөн arууlanбайсыңбы деген. Анан кызымдын кызым, силер да аят билесиңерби? Бул Кур'андагы аят го десем, ата биз Кур'андагы аятты силерден жакшыраак билебиз дейт. Кызым менин артымдан кууган аждар эмне эле десем дейт. Ата ал аждар сенин жасаган күнөөлөрүң. Сенин кылмыштарың сени дозок айдап баратты дейт. Аксакал эмнеге мага жардам бербеди? Бул аксакал ким десем, сенин сооп иштериң ал өзүгө жарабайт. Эч бир сени сага жардам берүүгө, сени азаптан кутулууга кудурети жетпеген сооп иштериң бар дейт. Сооң ошондой айласыз арзыбаган сооп иштериң бар, бирок кылмыштарың өтө көп деди дейт. Чочуп ойгондум дейт. Кызыма сагынганым ичимде дейт, балагатка жете эле каза болгон кызыма ыраазы болдум дейт. Кызым мени куткарды дейт. Гусулумду алдым, даратымды алдым да баамдатка келип, имамдын артынан баамдат окуп турсам, имам валаддаллин дегенден кийин алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикрилlah. Аллахтын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер Аллахты зикир кылган кезде дагы эле жүрөктөрү корко турган заман келбедиби деген аятты окуду дейт. Келди дедим да, кийин бардыгын токтотуп, иманга, исламга түшүп, дин окудум. Сахабалар айтат, афқахул табиин. Табииндердин арасында шариат илимин эң түшүнгөн факих, атқахум эң таквадары, а'ламухум бидинилlah, Аллахтын динин эң терең билген табииндерден болуп калды. Ушул табиин айтат, харашту минал Куфа илал Басра. Куфа шаарынан Басраны көздөй чыктым дейт. Кайдан? Аралыгы 450 километр Куфа менен Басра. Жол жүрүп, мол жүрүп, Басрага келсем дейт, пешин намазында жеттим. Басра шаарында бир да эркек адам, карысы да, жашта эч ким көрүнбөйт дейт. Басра шаарында кыймылдаган жан жок дейт. Пешин намазына кирсем, Басрадагы калк бардыгы пешин намазды окугандан кийин истисқа Аллах Тааладан жамгыр талап кылып, "Я Раббым, жерлерибиз кургап кетти. Каатчылык келди. Эгиндерибиз болбой калды. Малдарыбыз өлүп кетти. Эгинтигин чөптөрүбүз болбой калды. Мейрибан зат Аллахым, күнөөбүздү кечире көргүн да бизге рызкыңдан, берекеңден бергин" деп истисқа жамгыр талап кылып жатыптыр дейт. Пешинди бирге окудум. Асырды бирге окудук. Шамды бирге окудук. Куптан намазды бирге окудук. Асмандан бир тамчы тамган жок дейт. Басра калкы жаратканга жалбар дуа кылып жатат. Миңдеген, жүздөгөн, 10 миңдеген адамдар дуа кылып жатабыз. Бир да жамгыр болгон жок дейт. Малик ибн Динар ошол күнү түндө мечитте калдым дейт. Мен чочуммун. Куфадан келгенмин. Түндө тахажжуд кезинде баамдатка 1 саат, 1,5 саат калган кезде мечитке бирөө кирди дейт. Дахала ражулун асвадун, капкара киши экен. Кандай? Афрасун афжаун. Афрас мурду пычык. Афжаун курсагы чоң. Валаха хиркатан, үстүнө 2 бөлүк материал жабынган дейт. Бир материал менен авратын жапкан, экинчисин үстүгө таштап алган дейт. Мечитке киришмей эле мындай кыл дейт. Эмне үчүн? Мечитте эч ким барбы жокпу? Мечитти карады. Караганы салла ракатайн хафифатайн, 2 кыска намаз, 2 рекат намаз окуду дейт. Кыска эле. Өтө узун эмес. Басыралыктар сыяктуу пешинден куптанга чейин эмес. 2 рекат намаз окуду. Андан кийин алакан жайып, "Я Рабб, Я Рахим, Я Рахман. Эй мейримдүү зат, эй Раббым. Аллахым, бенделериң кургап баратат. Жерлер кургап баратат. Айвандар өлүп баратат. Аллахым, бизге 1 саат,
1 saat nöşörlögön jamgırыңdan berseň, Rabbim Allah Taalaga dua kılıp jatat deydi. Bul kergen murdu pıçık, kursağı çoğun kapkara, alakanın betine alparvastan murda kapkara bulut boldu dagın, çaynekten su kuygan siyaktı nöşörlögön jamgır kuyup başladı deydi. Duanı kılıp çıkıp ketти. Men janagın artынан аңдып keldim de, kayda barat eken dep, al kirgen eşike жерден bir lay bolgon toprakты alıp belgilep koydum deydi. Atметке koyup koydum biliş üçün deydi. Bamdatты okup, çaşke namazını, duha namazını okugandan keyin bayağı uyga kelip, bul kimdin uyu desem, Baytu Nukhas, bul kul satkan adamdın uyu dedi. Kimdin uyu eken? Kul satat eken. Eşikti takıldatsam kojoyun çıktı deydi. Men kul algany keldim, kuldarыңыз barбы desem, 4 kuldu çakırdı dagın, moğusu aşpoz bolat, tamakты jasayt, kıykırdat, başka kılat, ekinçisi usta bolat, başka bolat, üçüncüsü jüktü jakşı ködörüp, 4 kulun maktay başladı deydi. 4-öğüne karasam keçki men körgön jok. Menin maksatım keçki murdu pıçık, kursağı çoğundu tavırışım gerek deydi. Başka kul jok mu desem, jok, başka jok dedi deydi. Yo başkası jok mu, maga dagı başkası gerek, jok dedi deydi. Ümitim üzülüp, uydan çıkayın desem, uydun burçunda kamıştan bolgan alaçıkta keçegi men körgön kursağı çoğun murdu pıçık kapkara bir jumuş kılıp atıptır deydi. Oşoga berilip karasam, kojoyun ayt, al saga jarabayt dedi deydi. Jok, maga oşonu dedim deydi. Jarabayt deyim. Jok, oşonu desem çakırdı da, men alam deseng satam. Birok alganыңdan keyin ökünüp, maga kojoyun jarabagan bolbogon kuldu satıptır dep, maga ayıp koybogun. Maga pretenziya kılbaysın. Jok, men uşun alam dedim de, oşol kuldu satıp alıp, jeteleşip jolda baratam deydi. Biraz jol жүрgönden keyin kolumdan, kojoyun, emne üçün meni satıp aldыңыз dedi deydi. Ustası turat ele, powuru turat ele, küçtüğüsü turat ele, başkası turat ele, kolu gül bolgon kulдар turat ele. Men emne üçün aldыңыз dedi deydi. Anan ayttım deydi, seni alganımın sebebi tahajjudka kelgeningde jaratkanga jalbarıp alakan jaydın, Allah Taala basıra kalkı 4 vakt namazda ilagan bir tamçını berбей, sen sa'a 3 saat jamgır tiledin, Allah 3 saat jamgır berdi. Mындай meni karadı. La bal vahimta dedi deydi. Bizdin batkendikler Araplarga jakınrak. Vayma kılba degen söz. Ni увеличивай degендей. Al men emesmin dedi deydi. Ne eken? Al men emesmin dedi deydi. Sen apırtı verbe dedi deydi. Jok, men emesmin dedi deydi. Bugün biz bolsa, menmindeyiz da. Şu gördünüz mü de? Jok, men emesmin dedi deydi. Ana men ayttım, jok, sensin. Senin duаңda moğu sözdedin. Ya Rab, ya Rahim, ya Rahman. Aytkan dualarını aytı bersem deydi. Moğu hırkada eleң deydi. Kelgen vaqtını aytkanımda deydi. Men sözümü tuqqandan keyin sajdaga başım koydu da, ya Rahman, ya Rahim, ya Sittir, ey mehrimdi zat, ey günöөлөрдү jaşırgan zat. Menin emne üçün sırımdı açıp koydun sen. Menin ibadatım, menin zikrim, sağa bolgon sүйüm, ekөөbüzdün arabızdagı sır ele. Emne üçün sırımdı bendeler kaçtım. Sırım açılgandan keyin, mo андай eken, mo duası mustajab eken, duası kabul bolat eken degендей sözgө kalgandan köre, ey ulug zat amanatты bergen, amanatыңды ala körgün, sır açılgandan keyin murdagıday ibadattın damı bolboy kalat. Sırım, sırdı açkan zat, endi amanatты algın dedili deydi. Sajdada can berdi deydi. Sajdada can berdi deydi. Emne demekçim? Bul okuyadan alına turgan sabak, urmatlı ejelerim, karındaşlarım, inilerim, Allah Taala menen bolgon mamilede Allah Taala senin mingen maşinenge karabайт. Senin kiygen kastım-şiminge karabайт. Senin apapakay betinge, жүзүңe karabайт. Senin murduңнун çoңduguna karabайт. Senin üstündeki iki bölük materialına karabайт. Allah Taala menen bolgon mamile, innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sizlerдің сүрөтүңөргө карабайт, Allah sizlerдің жүрөгүңөргө жана жасаган амалыңарга карайт дейт. Эми жүрөгүңүзгө bir назар таштайлычы. Moytty erkegi de ayalı da, sizlerдің қатарыңа мен de. Биздин Шер Мухаммад Устаз айткандай, күзгүгө канча көрүнөбүз,
өзүбүзгө окшогон бир чийке бендеге бир жакшы көрүнөйүн, шылдың болбойун деп. Бирок Аллах Таала карай турган жүрөгүбүзгө назар таштадыкпы? Жүрөгүбүздү тарбия кыла билдикпи? Аллах Таала менен болгон мамилебизде эмне экен? Аллах биздин келбетибизге, байлыгыбызга, бийлигибизге, кулдугубузга, же сен таксистсиңби, шофёрсуңбу, бизнесменсиңби, эчтеңеге карабайт экен. Эми айтайын деген маселе, урматтуу эже карындашым, сенин да Аллах менен болгон бир сырың барбы? Иним, байкем, сенин да Аллах үчүн болгон бир сыр болгон ибадатың барбы? Аллах менен бендеге көрсөтпөй, тең тушуңа көрсөтпөй, устазыңа көрсөтпөй, эл көрсүн, кожо көрсүн, рия, показуга кылбастан Аллах разылыгы үчүн болгон бир сырры болгон ибадатың барбы? Хал индака сыррун ма Аллах? Аллах менен болгон бир сырың барбы? Эжелерге бир мисал. Ошол эле табииндердин бирөөсү Нухас деген байга барды, базарга бардым. Байту Нухас базары, кул сатуучу базарга бардым. Кул саткан базарга барсам бир кожоюн, "Хазихи жариятун жамилатун тaqiyatun" бул күң аял. Бул жария деген рабыня. Өтө Кудайдан корккон, таза, пакиза, башка мактап атат дейт. Негизинде кулга да муктаж эмес деп, ушундай рекламаны жакшы кылгандан бардым дагы баягы чору кызды сатып алдым дейт. Чору кызды сатып алып, үйүмө алып келсем, кел тамак берсем дейт, мени сизден да улуураак зат чакырган эле дейт. Мен кожоюнуң болсом, менден улуу сени ким чакырды десем, мен Аллах үчүн нафил орозо кармагымын дейт. Субханалла, не экен? Орозо экен. Андан шам болду, шамды окугандан кийин оозчарга ифтар берсем, ифтардан бир аз жеди дагы дейт. Бир ибадат кылып үйдү тазалап, идиштерди жуугандан кийин куптанды окуп, "Кожоюн, кызматыңыз барбы? Мага кажет барбы?" деди дейт. "Жок, кызмат жок, эми куптандан кийин эмне кызмат болмок десем, анда улуу кожоюнга кызмат кылууга уруксат бересизби?" дейт. Улуу кожоюн ким? Барды да жай намазын салып ибадатын баштады дейт. Мен аны карап, өзүм бөлмөкө уктап капмын дейт. Түндүн биринчи бөлүгү өткөн кезде эшик такылдады дейт. Такылдаганы "Я Маулая, кожоюн, кечки ибадаттан үлүшүңүз барбы?" деди дейт. Не дейт? Кечки ибадаттан үлүшүңүз барбы? Ибадатыңды кыл. Мен уктаймын дедим, уктап жаттым дейт. Түндүн экинчи бөлүгү өткөн кезде кайра эшигимди каккылады дейт. Тахажжудка туруучулардын заманы келди. Кожоюн, тахажжуд окуйсузбу сиз деди дейт. Тахажжудка турасызбы? Раббыңызга шүгүр кыласызбы деди дейт. Карап башымды көтөрдүм да, мен күндүзү тияка чуркап, бияка чуркап, түн келген кезде тактадай катып калам, чарчаганмын, бар ишиңди кыл дедим дейт. Түндүн акыркы бөлүгү, үчүнчү бөлүгү келген кезде эшигимди адаттан да каттуураак каккылагандан кийин, кожоюн, кулдар сенден алдын кетти. Кожоюнга бере турган, жалбара турган, Аллах табаракалла кечирим сурай турган барбы кечирсем? Тилек кылгандар барбы тилегин берсем деген Алланын кайрыла турган убакыты келди. Турбайсызбы? Сизден көрө кулдар алдын кетти го деди дейт. Сенден көрө кулдар алдын кетти го деген сөзгө таасирленип тура калып, мен да дарат алып намаз окудум дейт. Намаз окусам, алаканчай бата кылып атыптыр баягы. Ким? Чору. Рабыня кыз дуа кылып атат дейт. Дуасын эмне деп дуа кылат экенде мындай кулак салсам, Раббым, сенин мага болгон сүйүүңдү ортого коюп суранам. Мага болгон сүйүүңдүн акы үчүн менин күнөөмдү кечире көр дейт. Не дейт? Раббым, өзүңдүн мага болгон сүйүүңдү ортого коюп суранамын. Сүйүүң чын болсо менин күнөөмдү кечире көргүн дейт. Анан мен айттым дейт. Аллах Таала сенин сүйгөнүн каяктан билесиң? Дуаңды кара. Сенин сүйүүңдү ортого коюп суранам. Сүйүүңдүн акы үчүн, сүйүүңдүн урматы үчүн күнөөмдү кечир деп айтасың. Сени Кудай сүйгөнүн кайдан билесиң десем, карап туруп, кожоюн, Аллах Таала мени сүйгөн үчүн мага сажда кылдырып, рүкү кылдырып, тасбih тахлил айтырып койду. Сизди сүйбөгөн үчүн сизди уктатып койду дейт. Ушул далил эмеспи деди дейт. Турдум дагы,
ушул таасирлүү сөзүң үчүн бүгүндөн баштап сен кулдуктан бошотулдуң, хурсун, кете бер кызым дедим дейт. Кете бергин десем эшиктин алдыга келди. Я Раббым, мойнумдун бул дүйнөдөгү кулчулуктан, биринчи азаптан кутулуусуга шүгүр кылам. Эми акыреттеги дозоктон кутулуусу бирөөсү калды дейт. Аллахым, сага болгон ибадатым, сүйүүмдүн берекеси менен бул дүйнөдөгү биринчи эмнеден кулчулук, азап, кыйынчылыктан кутулдум. Эми негизгиси калды. Андан да куткара көргүн деп кетти дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сенин да Аллах Таалага бөлгөн үлүшүң барбы? Аллах Таалага бөлгөн 24 саат убакытты өмүрүңдү берген Аллах Тааланын күнүгө канча зикир, канча ибадатың бар? 24 саатта 5 вакыт намазың, урматтуу мусулман, 5 минуттан болсо канча вакыт алат? 25 минут. Ошол 25 минутунда калыс Аллах үчүн эмес, жаныңда телефонуң турат. Салам бериш менен телефон чукуйсуң. Жанда эмеспи? Кээ бирлерибиз 34 намазды каза кылып, бир жума намазга барып коебуз. Ошо жума намазга барганда да телефонду өчүрүп бул жерде калтырбастан туура мечитке кирип алып телефон чукуйбуз. Бүгүн сени бир МВДга чакырса, СМБга чакырса, бир приемга чакырса, сен о вактада эле телефонуңду алып калат. Званиясы пасыракка кирсең, телефонуңду өчүр деп анан кир дейт. Сен Аллах Тааланын алдында калыс кире албайсыңбы? Алланын үйүнө кирип атасың. Бир депутаттын приему эмес. Бир устаздын приему эмессиң. Бир МВДда приему эмессиң, кайттесиң? Аллах Тааланын астына киргенде, жок дегенде бир жумада жума намазын 45 минут вактыңды алат. Ошо 45 минутуңда таза Аллах үчүн арнай албайсыңбы? Не үчүн, урматтуу мусулман бир тууган? Биздин сахабалар таала ну'мин саатан, келгиле bir saat иман келтирели, иманыбызды күчөйтөлү деген маселе барбы бизде? Эми кара, пайгамбар менин заманым алтын заман дейт экен, Алтын заманда сахабаларга айтат: "Жаддиду иманакум." Иманыңарды жаңылагыла дейт. Калпакты жаңыладык, көйнөктү жаңыладык, туфлини жаңыладыңыз, машинени жаңыладыңыз, квартираны жаңыладыңыз, бирок иманыбызды жаңыладыкпы? Кейфа нужаддиду иманана я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, иманыбызды кандай жаңылайды десе пайгамбар айтат: "Жаддиду иманакум била илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах." Неменен жаңылайт экенбиз? Кана бир жаңылап коёчу. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Men qara, la ilahe illallah kelimesi bardığı erining tibesen bardığı jüröktөн çıga turgan harflar. Maharijul huruf, bul harflar bardığı jüröktön çıgat. Tilde la ilahe illallah emes. Ne eken? La ilahe illallah. Je bir namazga turganda урматтуу эжем, карындашым, bir тууганым. Biz жанага айткандай намазга келгенде бардык ойлор келет да. Клиенттің ойында, башкан ойда, соодан ойда. Эмне үчүн намазга бир берилип, калыс намаз окуй албайбыз? Аллах үчүн арнаган бир 10-15 минутуңду калыс бере албайсың. Хасан басри рахматулла алейх улуу табииндерден. Көңүл бур. Хасан басри улуу табиин айтат, базарга келип бир топ буюм алдым дейт. Буюм алгандан кийин дейт, хаммал жүк көтөргөн грузчикке бердим дейт. Bunu үйüme жеткизип бер деп элестет. Грузчик, хаммал, жүк көтөрүүчү. Жөнөкөй бул ким? Бир кул жүк көтөргөн эме. Грузчик болуп иштейт экен. Жүгүмдү берсем, Хасан басри айтат, жүктү көтөргөн Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Allah'a şükür olsun, astagfirullah, Kudayım beni keçirgün. Elhamdülillah, Kudayıma şükür, Kudayım beni keçirgün. Hasan Basri meni үйüme çap geldi жүктü deydi. Ap kelgenden keyin janaga emek aytdım dedi. Hammal, sen жүктü ap geldin. Men bir taң kaldım, sen özüň bir грузчик bolsoň, 1 kilometr oğuzundan elhamdülillah, astagfirullah, elhamdülillah, astagfirullah düşkön jok. Bunun sırrı emne de dedin deydi. Sırrı emne de desem deydi, mınday dedi. Ya imam dedi deydi. Men jaşooda 2 halattamın deydi. Kança halat eken? 2 halattamın deydi. Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılam deydi. Közün var mı? Tilin var mı?
Butun basıp atабы? Курсагың токпу? Ден соолуң чыкпы? Elhamdülillah. Allah'ın bergen nimetlerine şükür kıla alбай kalgan halatıma astagfirullah. Ne eken? Allah'ın bergenine şükür kılan, oşa Allah Taala bergen nerselerge şükür kıla alбаган üçün ne kılam? Astagfirullah deyimin desem de Hasan el-Basri kolumda kıldı. Hattal hammal afqah minke ya Hasan. Ey Hasan, uşu gurusçik dağı senden dindi жақсы düşünüptür dedi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyyül İslam afdal. İslam'daki en afzel nerse nerse? İslam'daki en afzel nerse? En temute ve lisanika rutbun bi zikrillah. İslam'daki en жақсы afzel nerse? Sen ölgünde can berken kezde tilin Allah'ın zikri menen öldüğünü ölse deydi. Ne eken? Allah'ın zikri menen. Emne için tilimizde zikirge öğretmeyiz. Çocuğunda ne deysin? Yol ki deysin. Yol ki bal ki deysin. Hem ne için? Ya Allah deysin. Estağfirullah deysin. Ya Subhanallah. Ya maşallah. Ne için? Tilimizde nege başka nesine öğretmeyiz? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Tilden nege öğretişimiz gereken? Allah'ın zikrige öğretişimiz gereken. Kara jönökö kebir aytат da. Emi men nege şükür kılat elem adamlar майбак айдап атса мен болгонум матизде жүрсөм. Кудайыма шүгүр кылбайсыңбы? Көзүң көрүп атабы? Кулагың угуп атабы? Тилиң сүйлөп атабы? Эмне шүгүр кылбайсың? Урматтуу мусулман бир туугандарым, келгиле, иманда, исламда бекем бол. Ислам жөнөкөй тил менен айтып коюу эмес. Ислам менен жашоо. Жашоо өтө кыйын, же оңой элеби? Үйрөнсөк болобу? Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tubu ilallah fe inna tubu fil yevm mi'ata marra. Allah'a tövbe kılgılam. Men günüge 100 yolu tövbe kılam deydi. Kança? Peygamberдің günösü yok. Seni menen maga ümmetinde sabak bolsun dep. Tubu ilallah cemiyan eyyuhel mu'minun. Ey imandılar barыңар Allah Teala'ga tövbe kılgıla. La'allakum tuflihun. Belki oşonda Allah'ın azabından kutulup iyilikке jetersiңер deydi. Allah'ın zikir kılu. Zikir degen ibadat bilesiңер mi? Zikirдің teskerisi ne? Zikir degen ne degen? Ha? Esteu. Karama karşısı? Unutu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Sotkana biri 5 10 7'nisi sap koysa ne deysin? Oy rahmat. Oy Allah razı olsun deysin mi? Maşinen жүрүп калса бирөө түртүп койсочу. Ой, спасибо, ой, дорогой дейсинби? Ручкаң түшүп калса канча, алып берип койсо. Ал эми ошонун каршысында сага өмүрдү ким берди? Рызкыны ким берди? Перзенттерди ким берди? Акылды ким берди? Зикир деген ибадат бар. Зикир деген ибадатка жайнамаз шарт эмес. На этот вопрос. Говорят, что человек, наступят такие времена, когда утром ты будешь верующим, а вечером уже неверующим. Или наоборот, будешь ложиться с иманом, утром будешь просыпаться без имана. Есть такие вот вещи. И у меня произошел такой случай недавно со мной. Я очень расстроился. У меня была встреча, я надел самый красивый костюм, сел в машину и поехал. Мы остановились на светофоре. И сзади со всей силы в нас въехала машина сзади. И вот этот телефон, который лежит, мне вот со всего маха вот сюда в лоб заехал, и у меня кровь потекла. Кровь потекла, и вот в этот момент я очень сильно расстроился, потому что потом, когда я анализировал, я подумал, ты о чем думал в этот момент? Ты сказал, что ты можешь сейчас умереть. Ты сказал, ля иляха илляллах, ты поторопился сказать Аллаху, ля иляха илляллах. Я скажу вам, честно, вот перед всеми скажу, я не сказал. И когда я пришел домой, я был очень расстроен. Потому что я был больше обеспокоен тем, чтобы кровь, которая капала отсюда, чтобы она не испачкала мой костюм. Вот этот вот вопрос. Бұл кіші жақсы нәрсені түртті. Біз мечіттің ачылышыға баратабыз. Біздің Қырғызстанда бір айылға зарылем менмін. Ролда мен баратам. Жанымда Сайдбек Астамбұла. Ачылышқа жақын қалған.
Каттуу баратабыз. Баратканда мен жолдан чыгып кеттим. Ох! Астагфирулла. Кейін тоқтағаннан кейін мен Сайдбек Астамбулға айттым. Бірінші оозума не келді? Вай. Жоқ, бұл суроо. Чында. Себеп биздин тил баягы зикирге үйрөнгөн эмес. Тил зикирдин бир чегине жеткенсе жүрөгүң өткөзүп берет. Балким сенин тилиң башка сүйлөгөн менен жүрөгүң зикир менен болот. Ошондуктан биздин зикир аз кылганыбыздын себебинен жанагында эң кыйынчылык түшкөндө чочуганда башкада биринчи Аллах деп. Ошо мен Египетте окуганмын, жөнөкөй түркү китеп окуган. Түркчө, арабча, фарсча китептерди окуйт эле. Кудай рахмат менин атам. 58-жылкы байкем Горкийге келип каза болуп калды. Сөөгүтү алып барганга бар угузбайыз деп сөөгүтү каза болгон жаназаны алып барып кирип атама шундай токтогула айтпа деди. Туруп 2 рекет намаз окуп, тасписин таркаттан эми айт деди. Алхамдулилlah. Берген да Аллах, алган да Аллах. Мен атамдай боло алган жокмун. Мен айтайын деген маселе, алар зикир менен, башка менен жүргөн. Элестеткин 39 жаштагы баласы каза болгонун айтып атат, токтоп тургула деп туруп, жай намазын коюп, 2 рекет намазын таспи таhlilini тартып дуа кылгандан кийин эми айткыла, эмне болуп өлдү деп. Кандай каза болду? Биздин устаздардын бирөөсү, бул болгон окуя. Кувейттен Египетке учуп калдык дейт. Бизнес класста отурабыз дейт. Жанымда отурган жигит жан берүүгө гаргара кылып атат дейт. Кыйналып атат дейт. Мен илимдүү, алым, шейх катары дейт, адамдын жан бергендер көп көргөнмүн дейт. Колунан кармадым дагы дейт. Лакину маутакум ла илаха иллаллах. Жан берүүчүлүгү эскертип тургула ла илаха иллаллахны. Мен ла илаха иллаллах десем шанта дейт. Шанта деген эмне? Сумкамды алып бер деп айтат дейт. Үстүндө. Кайра колум ла илаха иллаллах шанта дейт. Жан берип атканда эскертесин, айт дебейсин. Ал кезде кыйналып айтпайм десе имандуу өлүп калат, имансыз өлүп калат. Кайра дейт, ла илаха иллаллах шанта дейт. Балам, сен азыр шантага эмес, иманга муктажсың. Кул ла илаха иллаллах шанта дейт. Турдум дагы дейт, дипломатын алып берсем, ушундай кучактат. Жан берип берди дейт. Шантанын пайдасы барбы? Мо, болбосом ошондой адам эмесиге таянбаш керек. Аллахтан ошону сурайык. Хуснул хатима. Акырыбыз бахайыр болсун. Акырында жакшы иман менен өтөлү. Иман менен өтүү менин жашоомдо көп тажрыйба болду, байке. Силерге айтайын. Мен келинчегим Египетте студентпиз. Күнүгө биздин бир Абдыганы Карака деген бизге эмеде Ташкентте сабак берген. Ошо айтып калды, аялдарга үйрөтүп койгула деди. Эң жакшы успокоитель укол бул аятал курсу деди. Эмне экен? Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм ла тахузуху синатун ва ла наум лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Ушуну эме кылгыла деди. Мен деди Сирияда жүрдүм деди, студент болуп жүргөн кезде аялым толугу тартса эле шуну окутат элем, кыйналбастан оңой төрөйт эле, башка кылат эле. Ал мен келинчегиме ошону дайыма айтып жүрдүм. Биринчи кызыбыз төрөлүп атат. Египеттебиз. Жеңеси да мен, кайненеси да мен, кайнатасы да мен, акушеркасы да мен. Бирок алып бардык. Алып баргандан кийин ал жерде эме жок да эч ким. Фатима деген 95-жылкы кызым биринчи төрөлдү. Төрөлгөндө өтө кыйналганда мен айттым, аятал курсу оку дедим. Неден? Аллаху ла илаха илля хувал хайюм. Кийин наркоз таасир берген, уктап калды. Төрөлдү, кызымды көтөрүп чыкты. Кийин бир аз келдим дагы, карасам наркозда жаткан биринчи көрүм. Эмне өлүп калды о? Кайнатама эмне дейм, кайненеме эмне дейм? Кызымды алып барып тиякта өлтүрүп койду. Кийин ишенсеңер, наркоз таркаганда Аллаху ла илаха илля хувал хайюм аятал курсу менен көз ачты. Эки жигитти 21 жашта, 23 жашта балдарды
Kээ бирлердин чала сүннөткө отургулган экен, обрезание чала экен. Египетте алып бардым. Алып барганда булар коркту да лучше давай наркоз деди. Анан бирөөсү жакшы кыргызча эме билбейт, городской. Киргиз. Эме таасир кыла эле, наркоз таасир кыла электе баштаганда баштады матершина менен. Оозуга кирген орусча сөгүндү. Кийин бир малда сүннөт бүткүчө уктап калды. Мен өзүм күбө свидетель. Экинчиге айттым, көрдүңбү мону өрткөн. Давай айтал курсун оку дедим. Бу наркоздон да айтал курсу жакшы дем. Айтал курсу окуп атат, ла иляха илlalloh коркуп атат. Бир малда буну да сүннөткө отургуздук. Анан башында турсам, биринчи бала көзүн ачкан кезде матершина менен көз ачты. Наркоз таркаганда. Экинчиси келиме келтирип көз ачты. Айтайын деген мегер мен kana ahiru kalamuhu la ilahe illallah dakhalal cennet. Kimdin akırkı kelimesi la ilahe illallah olsa beyişke kiret deyip peygamberimiz. Bırak akırkı kelime şu bolboy bu. Jo mana gördünüz mü? Janagında biz kede kiyimimiz oylayız, maşina memne oldu deyiz. Ha? Darogoy maşina kanday oldu. Bırak o şeyde la ilahe illallah kelime var mı yok bu? Bu oңой emez. Men jönle aytam debe. Sen tiline en muhtaç bolgan kezde tilin sana kıyanat kılıp koyuyor. Öyle bak la ilahe illallah oңой depçi. Aytkanыңda bul dollar dep koyuşu mümkün. Rubl kançadan boldu dep söyleşin mümkün. Bul daim aytıp жүрген nerseni aytat. Til үйrөнгөн nerseni aytat. Sumaya degen kızım 4-5 klassa Batkenge barsak appendisit bolup kaldı. Appendisit alıp barıp operasiya kılıp atабыз, narkoz berdi. Narkoz bергенде daha tasir kılarak bunda kesip atsa karaydı da. Ha korkmasın dep medсестра la 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 la. Ey bir kara la 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 dep. Medсестра bunu көңіл burады. Onu kara uktap kaldı. Sumaya közünü açkaganda la 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 dep көз açtı. Ya külbөгілі бұл ушундай экен да. Eğer sen бұл дүниеден la ilahe illallah Muhammed Rasul kelimesi menen көз жумсаң, seni kabırga koygon кезде, koygonдар 7 kadam baskanda kayra ruhun kelgende, sen uykudan turganday la ilahe illallah Muhammed Rasulullah dep көз açsаң, Munkar Nakir aytат, суроо берилбестен мурда суроолорго жооп бер дейт. Бирок суу жок дейт. Бул оңой жакшы нерсе бекен? Ошондуктан ибадат, зикир деген ибадатты менин bir Шариф деген досум бар, Дунганин. Мастер на все 4 руки деп коет. Машина жасайт. Машинелердин мен ошо Шариф Дунгандан бир сабак алам да. Өзү ким экен? Мастер машина жасайт. Постоянно барсам, астагфирулла, 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 астагфирулла. Мен ошонун үйрөндүм. Бул жөнөкөй бир мастер, бирок тилим эмне экен дайым? Астагфирулла, 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 астагфирулла. Чай ичсек да астагфирулла, астагфирулла. Tilde үйрөтүш керек экен да. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Rabbыңардан истигфар айтып кечирим сурагыла. Иннаху кана гаффара. Ал кечиримдүү. Юрсилус сама алейкум мидрара. Асмандан нөшөрлөгөн жамгыр берет. Ва имдиткум би амвал. Малыңарга береке берет. Вал банин баланы Аллах берет. Эмне үчүн истигфар айтсаң? Ва яжаллакум анхара. Арсыңардан дарыяларды агызат. Бейиштеги мөмөлөрдү берет дейт. Зикир деген ибадат эң оң ибадат. Зикир үчүн жайнамаз шарт эмес. Жайнамаз шартпы? Зикир үчүн дара шарт эмес. Зикир үчүн кыбланы караш шарт эмес. Зикир үчүн күч керек эмес. Аллазина yazkurunalloha qiyaman. Алланы кыямда зикир кылуучулар. Ва qu'udan каадада отуруп зикир. Ва ala junubihim жамбаштап зикир кылыңар. Зикирдин кыямда болсо болот экен, отуруп кылса болот экен, жамбаштап кылсаңыз болот экен. Азыр эменен чыкканда биздин фондубузга 100 сом деп таштап, мен 100 сом садака кылдым десең болот. 10 сом таштап, фондко 10 сом бердим десең болот. Bir күн орозо кармап, нафил орозо кармадым десең болот. Зикирдин бир эле шарты бар. Зикирдин шарты көп болуш керек. Кандай болуш керек экен? Эки жолу субханалла, ла ilahe illallah деп мен зикир кылдым дебейсиң. Эмне үчүн? Я ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. O iman keltirgen bendeler Allah'ın zikir kılga zikran kethira. Ne deyip? Köp zikir kılgıla.
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Keçeyi gündüz tasbih aytkıla deydi. Zikirдің türleri öte köp. Qanday? Bismillah zikir mi? Subhanallah zikir mi? Elhamdülillah zikir mi? Allahümme salli ala Muhammed zikir mi? La havle ve la kuvvete zikir mi? La ilahe illallah zikir mi? Afdal ma qultu ana ve nebiyyuna min qabli. En жақшы men aytkan söz deydi paygambar. Menden burada paygambarlar aytkan en afzel dua zikir La ilahe illallah vahdehu la şerike lah lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lah lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikirdin türleri öte köp. Havqala la havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah, subhanallah, elhamdülillah. Sizlerge baldar jigitler sizlerge bir davatda. Bir gün bir imam namazda okup oldum deydi. Assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum ve rahmetullah. Eldi qarab imam ne kılat emi? Salamdan keyin tasbih aytat ha? Subhanallah, elhamdülillah, subhanallah. Qanchadan? Emi tasbihni başlasam deydi. Qarıgan aksakal maga jörmölöp keldi deydi. Akırın otur alбай etken, basa alбай etken. Ne kılıp geldi? Cemaattan bolgon qarıgan aksakal örmölöp keldi. Kolundan qarab, ya bunayya, allimni kalimatan azkurullah bihi ve yenfa'ullah bihi. Ey balam, maga bir kelime öğret bir eki. Allah'ın zikri kılayın, Allah'ın aslına barganımda maga payda versin dedi deydi. Неожиданный вопрос men kütülbögen da tasbih oluş gerek, ayetal kursu dua kılışım gerek. Qarıgan aksakal örmölöp gel. Balam maga eki söz öğretkin. Allah'ın aslına barganda bir güve kılayın. Allah'ın alda maga jardan bersin dedim deydi. İmam aytat, men oylanıp kaldım deydi. Tasbih aytsam mı, bu kişiye suroğuna cevap versem mi? Ayetal kursu okusam mı, buğa cevap versem desem, Allah maga şunu ilham kıldı deydi. Allah menin köngülüme şunu saldı. Ya abati, atake dedim deydi. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber munday deptir. Kalimatan hafifatan ala lisan. Eki söz var tilge jengil. Sakilatan fil mizan, tarazda or. Habibatan ila rahman. Allah'a en süyüktü eki söz var. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Ata, peygamber aytıptır. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim desem. Ya buna ya. La testacil. Balam şaşpa dedi. Men qarımın qaytala dedi. Ne deptir peygamber? Ne deptir peygamber? Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah. 5-6 jol aytsam, tamam em boldu deydi. Men jattadım deydi. Keyin aytdı deydi. Peygamber aleyhisselam aytdı. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Meçitten çıkıp galoşni kiyip attı. Ya balam kel dedi deydi. Peygamber aytıptır de bayağı aytıp atat deydi. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Uyga kelip, oy kampir kel. Çay içesiniz? Yok, birinci yok. Peygamber aytıptır. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah. Kampirge jattattır. Bir malda kelini uyduyacağız. Kelin toktaptır. Pili sosunu döçür. Ne? Peygamber aytıptır. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah. Joluqqanga şunu aytat ekan da. Sırtqa çıksa adamlar turar. Balam kel. 3 ay şunu men davat kılıptır. Joluqqanga ne aytat? Peygamber aleyhisselam aytıptır. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or. Subhanallah ve subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve azim. Bir gün aksakal orup kaldı. Больницага түштү deydi. Больницага түшкөн кезде медсестра aytat deydi, врач aytat deydi, pol жууганга aytat deydi. Katı organda komaga düşüp kalıptır. Ne oluptur? Komaga düşkön bu врачтар же искусственный komaga кылыптыр. Кыймылдабасын дарылатып. Bir mahalda deydi. Başka врачтар çakırат, nevropatologunu çakırат deydi, başkasını çakırат. Komadan oygonsa aytılek başka жаңы bir врач turat eken da. Kepkasını kiygen, kulaktığı başında. Ata asansız dese, Peygamber aytkan deptir. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or, Allah'a süyüktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Balam ayt deptir. Peygamber aytkan, eki söz var. Tilge jengil, tarazda or, Allah'a süyüktü. Ne eken? Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah deyip can beri verdi deydi. Oşonu men can berdi deydi. Bul aksakal bilgeni biriyle hadis.
Бирок ошо хадис менен жашады. Ушуну зикир кылды, башкаларга үйрөттү. Сен канча билесиң? Алдың 3 пара Куран билесиң. Турабы? Алдың 3 пара эмес, карылар бар. Куран карылар кол көтөрүп койчу, машалла. Каракелер. Мына, машалла. 1 пара билгендерчи. Мына байкелер. Турабы? Бирок биз билгенибиз менен жашай албай жатабыз да. Келиңиздер, эжелерим, карындаштарым, билерим, бул жерде тасбih менен, тахлил менен тилибизди эме кылып, иман менен жашап үйрөнөлү. Билгенибизди башкаларга жеткизели. Муну баштаган, динди баштаган жалгыз ким эди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Азыр жер бетте 1 миллиард 700 миллион мусулман. Алар башкаларга жеткизди да. Эми суроо силерге. Устаз айтты, күн өткөн сайын, кыямат жакындаган сайын иманы зайыф боло берет дейт, а? Иманыбыз не болот экен? Эмне бүгүн келип иманга, Куранга, динибизге, бири-бирибизге кызмат кылуу үчүн сахабалар келиш керекпи? Эмне сахабалар кайра тирилип келсинби? Табииндер келсинби? Сен эмне үчүн? Кайра сахабаны күтөбүзбү? Кайра табииндерди күтөбүзбү? Кайра табиинди күтөбүзбү? Силер эжелер. Hazreti Hadişeni kütөсүңөр эми? Же Hazreti Ayşe келип кызмат кылсынбы силердин ордуңарга? Кимди күтөбүз биз? Тирилтебизби? Ва ман ахя сүннати инда фасаду уммати фала ажру ми'ати шахидин. Ким менин бир сүннөтүмдү тирилтсе, инда фасаду уммати, үммөтүм бузулуп кеткен кезде, ал сүннөтү тирилткен үммөтүмө 100 шахидтин соогуну берем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям газватул Хунейн не деген газва экен? Хунейн салгылашуусунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барганда Хунейнде мусулмандар жеңишке жетти. Неге жетиптир? Жеңишке жетти. Жеңишке жеткенден кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям олжо бар. Не экен олжо? Добыча. Алтын, күмүш, төө, кой, уй Пайгамбар меккеликтерге бере берди. Курайштарга бере берди. Ансарлар, мадиналыктарга эч нерсе жок. Не болду? Меккеликтерге алып атат. Меккеликтердин аксакалды Абу Суфьян келип, "Насиби я Расулалла, менин үлүшүм" деди. Пайгамбар бергиле деди. Ибн Язид уулума деди. Кызым Хиндке деди, паланчыга деди. Бардыгын берди. Чоң материалга алгандан кийин алтын бар, күмүш бар, башка бар. Жийип алып көтөрөйүн десе, Абу Суфьян көтөрө албайт. Дүйнөнү көтөрө албайт. "Я Расулалла, бирөөдү айтың мага көтөргүсүн" деди. Пайгамбар эч ким көтөрбөй, өзү көтөрсүн деди. Алгандан кийин Абу Суфьян жерге отуруп элестеткен, оор капты. Аран көтөрдү. Талтаңда 5-6 кадам барган отуруп калды. Пайгамбар сахабаларга көрдүңөрбү деди. Бул дүйнөнү алыска алып бара албайсыңар деди. Дүйнөнүн акыбалы ушул деди. Пайгамбар көтөртүп койсо болот эле. Сахабаларга бул жерде сабак берди. Сабак бергенден кийин Мадиналыктарга төө тийген жок, алтын тийген жок, күмүш тийген жок. Мадиналыктар ичинде эме болуп калды. Мухаммад алейхиссалам өзүнүн туугандарына, урууларына, жердештерине бардыгын берди да, кыйналып келген кезде жөлөк болгон башка берген ансарлар кур калдык деп, ансарлар ар жерде топтолуп алып сөз кылып баштады. Ансарлардын аксакалы келип, "Я Расулалла, ансарлардын жүрөгүндө бир капалык бар" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Сен аксакал катары" деди. "Мен да ансардын бирөөсүмүн да" деди. "Мен да мадиналыкмын" деди. "Ошол эле эмне десе ошондой" деди. Пайгамбар мадиналыктарды жыйна деди. Ансарлар жыйнагандан кийин пайгамбар келип, "Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah" Пайгамбар Аллах Таала хамд сана айткандан кийин, "Я жамаатул ансар". Ансарлар деди. Уккула деди. "Алам такун дулларан". Силер адашып жүргөн коом эмеспи деңер деди. "Фахадани Аллах би". Аллах менин келишиме силерге хидаят бербедиби? Дин эмне экенин билбейдилеңер деди. Силерди иманга баштаган ким деди? "Садакта я Расулалла, сен келдиң, бизге иман келди". "Силер бир факир, колуңарда жок эмеспи деңер? Мен келип бай болбодуңар". "Я Расул, садакта, сиз келгенден кийин биз байлыкка учурадык". "Силер Аус, Хазрач болуп бөлүнгөн эл эмеспи деңер? Мен келип биримдик болбоду". "Болду". Пайгамбар бол нерсени айтканда сахабалар баарын айтып, "Туура айтасыз" деди.
Кейін пайғамбар, егер қаласаңар, Мадиналықтар, сілер де маға шуны айтсаңар болады. Елің қуғанда біз қабыл албадық пы? Елің қалпычы дегенде біз чынчыл демедік пе? Елің саға қарсы шыққанда біз саға жөлек болбадық пы? Ушыларды айтсаңар, сілер де тура айтмақсыңар дейді. Бұл чындық та тура бы? Пайғамбар Меккеге қуды, кім қабыл алды? Ушыны айтсаңар, чындықты айтмақсыңар деді. Бірақ Аллаға қасам, «Валлази нафси бияди», менің жаным қолында болған Аллаға ант қасам болсын деді. Ей Мадиналықтар деді. Егер деді, елдер Моу өренге түссе, өренді білесіңер да? Моу сайға түссе. Егер Мадиналықтар бұл өренге түссе, мен Мадиналықтар жүрген жол менен жүрмөкмүн деді. Ей Мадиналықтар, қалабайсыңар бы? Меккеліктердің үліші уй болсын, қой болсын, алтын болсын, күміш болсын, сілердің үлішіңер Расулла болусын қалабайсыңар бы деді. Мен сілер менен қой, мен сілер менен кетем деді. Сілердің насибаңар, үлішіңердің Расулла болусын қалабайсыңар бы деді. Мадиналықтар бардығы илашты. Радина, біздің пайғамбар бізге үліш болуызға разы болдық деп, бұлардың қорқаны пайғамбар дүниені туғандарына беріп, емі кетіп қалауы деп қорқылы да. Менің сілер менен болуымды қалабайсыңар бы? Арзыбаған дүниені бұларға бердім деді. Бұлар жаңы иманға, исламға келді. Аларды иманын күчейту үшін, исламды сүйдіру үшін арзыбаған төні, күмішті, алтынды бердім. Бірақ мен Мадиналықтар менен сілер мененмін деді. Бұл ел қайсы жолға түссін, бірақ сілердің артыңарда сілер менен мен бармын деді. Кейін сахабалар бардығы илады. Ансарлар илағанда пайғамбар мындай дуа қылды. Аллахумма архамил ансар. Allahümme erhamil ansar ve abnâil ansar ve abnâi abnâil ansar. Allah'ım ansarlarda dinge kızmat jardan bergenderdi öz meyrimine rahmatını algın. Bularga meyrimingdi rahmatыңды jadırgın. Kimge? Ekinsi. Ve abnâil ansar. Bulardın baldarıga da özüңdün meyrimingdi rahmatыңды berekеңdi bergin. Ve abnâi abnâil ansar. Allah'ım ansarlardın nevrelerine dağın öz rahmatыңды, берекеңді бергін деп, ансарларға, балдарына, дағы кімге? Неврелеріне дуа қылды. Мен бүгін айтарым, ұшыл жерде қызмат қылауыз деп, Надежда деген Москвада шаарында, үміт. Үмітіміз үмметті қайра тірілту. Иман, ислам менен, үміт менен жашау. Үмітіміз Алланың рахматы, Алланың разылығы. Мен де бүгін Надеждаға ансар болып, өздері мұхажир болып жүресіңер бияқта. Не болып жүресіңер? Мұхажир болып жүріп та, şu Надеждаға мен тыйым менен, тыпыр менен, башқа менен жардам берсем, үммет үшін, келечек үшін, bir дарысхана үшін, башқа үшін деп жардам беріп жатқандарға дуағаларым Аллахум архамил ансар. Аллахым hicratta жүрген бұл ансар жігіттерге өз берекеңді берген. Аллахым бұл hicratta жүріп ансар болған еже қарындаштарыма өз берекеңді, рахматыңды берген. Аллахым бұлардың балдарына да өз рахмат берекеңді берген. Бұлардың да балдарына, қыздарына өз берекеңді, рахматыңды берген. Бұлардың балдарының балдарына, жана сілердің балдарыңардың балдарына, қыздарыңардың қыздарына Аллах берекесін берсін, рахматын берсін. Иманда, исламда бекем болып жашауы насip етсін. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз бүгүн аба менен сууга муктаж болгондой биримдикке муктажбыз. Эмнеге муктажбыз? Биримдикке муктажбыз. Биз эч качан бирөөдүн кемчилиги менен баш менен алек болбостон биримдикте иншалла кызмат кылабызбы? Балким менин сөзүм Шер Мухаммад Дамлы окшоп позитивный кашка тишиңди көрсөт деген болбосо да. Урматтуу мусулман бир тууганым, не кылабыз? Аллах жолунда баарыбыз даярбыз. Ертең құрбандық дейбі, китеп басуу дейбі, башқа дейбі, мен Аллах үшін эмне қылып жатам. Бәлкім қылғанымызды мен бая бір оқияда айтқандай, сені менің Аллах Тааланың арасында сыр болсын ал. Біреу ашкере қылышыңда шарт емес ал. Келгіле, ондай бөтен елде, бөтен жерде сілердің дуаңар дайым мұстажап. Дуа қылғыла. Өткенде мен бір баянымда еме қылдым. Kim bazarga çıkkan emeler var? Sodagirler. Mo biznesmen baykabız eken. Kızlardançı.
Жакшы соода кылган эжекер ким? Сизби? Калькуляторуңузду алың эле. Мен сөз сүйлөп турам. Эсиңерде калыш үчүн гана. Калькуляторду ачың. 2 көбөйтүү 2. Чыккан санды кайра 2ге көбөйтөбүз. Чыккан санды кайра 2ге көбөйтөбүз. Мен сөз сүйлөп турайын, сиз 25 жолу көбөйтүң чыккан санды. Урматтуу агайынелерим, келиңиздер, биримдикте. Мен айттым, бүгүн биз сахабаны күтпө. Сахаба келбейт. Ал өзүнүн милдетин аткарып кетти. Сен ислам сага муктаж эмес. Сен исламга муктажсың. Ислам дини сага мага муктаж эмес. Biz İslam'a muhtaçız. Senin jardamыңа İslam muhtaç emес. Sen özüңдүн келечегиң үчүн muhtaçsın. Урматтуу мусулман бир тууганым. Арзыбаган нерсе. Dünya дейбиз. Dünya кимден калбады? Могу жерде өтө каттуу сөздөр болду. Көңүл бургула. Иманда, исламда бекем бололу. Канча чыкты? 25 жолу көбөйттүңүзбү? Kança? 33 milyon 554 bin eceler. Senin sotkana, WhatsApp'ına bir tuğra emes şıldыңдаган uşak ayın kelip kalsa, biröge jalıbgan kur jala kelip kalsa, senin telefonuna bir jılaŋaç kızdın süreti kelip kalsa, bir uyat nerse kelip kalsa, iki dosuma da jönötüp koyun. Eş nerse bolboyt dep ekөөгө жөнөттүм. Eş nerse bolboyt деп атасың. Мен күлүп жатам, эки досум күлүп койсун дедиң. Ал эки досуң экөөнө көбөйттү. 25 жолу бөлүшкөндө экиден 33 миллион күнөө сенин мойнуңа. Senin kolуңдагы уюлдук телефонуң сага бир жакшылык келсе, аят келсин, хадис келсин, бир Алланын зикри болсун, иманга, исламга чакырган бир жакшы келсин, бөлүшкүн. Жамандык келгенде сенде токтосун. Uyulduk telefonum var diye her neseni bölüşe örmekle. Bugün biz telefon deyip nege koldanıp atабыз? Telefonga karaganday Kur'an'a karayız mı? Telefonga köngül burganday başka nersege köngül burdunuz mu? Eğer biz bugün telefonga jasagan mamileni Kur'an'a jasaganыбызda bizdin ahvalımız başka olmak. Bir günde neçe jol karayız? Eğer telefonunlarga bir hazır bir var. Programma var. Açkanında Allahümme salli ala Muhammed. Ne eken? Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Telefonunu açsan, ay bir açkanında ne kıladı eken? Salavat aytat. Sen de oşontup koysan bolo. Ha sen telefon açkanda ne körünüp atat? Kegele urmattуу musulman bir tuğan. Ar neseni bölüşpögülü. Kıyın beken, jaman beken. Ad-dali lil hayri kafa'ilihi. Jakşılıkka ündögen adam oşo jakşılıkты kılganday soğup alat. Jamandыкты kılgan adam oşo günöge sebep bolat. Eki adamga taştap koyup jırga oturasın. Manetте болгон нерсе азыр Кыргызстандан кайра өзүңө келет да. Баягы Якутиядан келет, биягы Америкадан келет, биягы Европадан келет. Неге эле бөлүшөбүз? Нени бөлүшүп атабыз? Карачы телефонуңду эң көп бөлүшкөн нерсең эмне? Аман болуңуздар. Убактыбыз болуп калдыбы? Канча болуп калды? Я. 8:30 болду. Biraz. Рахмат, аман болуңуздар. Аллах Таала баарыңарды угуучу бендерсин, уккан аят, хадиске амал кылуу насип этсин. Кээ бир нерсеге мындай токтолуп коюңуз, тез көз жүгүртүп өтүп кетем. О адам атанын балдары, Хава эненин кыздары. Адам атанын кесиби эмне болгон? Ким айтты ушул? Адам атабыз дыйкан болгон. Эгин эккен, будай эккен, арпа эккен, жүгөр эккен. Ошондуктан эгер бүгүн сен кээ бир жерде дыйкандык кылсаң, намыс кылбагын. Адам атабыз эгин эккен кезде Хава энебиз жанында жардам берген. Кетменин алып келип суугарып башка кылып. Бул жумуштун эч бир уяты жок. Намыс кылбаш керек, уят болдум деп башка кылбаш керек. Адам атан кийин пайгамбар кайсы пайгамбар бар? Нух пайгамбар инженер болгон. Конструктор болгон.
Nuh пайғамбар жыгач ұстау қылын. Кемені кім жасаған? Сен бүгін жыгач ұстап алып, біреудің үйін оңдап атсаң, плотниктік қылып атсаң, уялбайды қой. Намыс қылба, сен Nuh пайғамбардың жолын жолдап атасың. Nuh пайғамбардан кім? İdris aleyhisselam. İdris aleyhisselam ne жұмыс қылған? Тигүүчү болгон эже карындаштар, сегиштеткенден уялбагыла. Сен эркек мен тигенби деп уяласыңбы? Сени менен мен киммин Идристин? Вазкур фил китаби Идриса иннаху кана набийян сиддиqa ва рафа'наху маканан алiyya. Куранда Идристи зикир кылгын, ал эң чынчыл пайгамбар болгон. Дагы аны эң жогору бийикке көтөрдүк. Эмнеге жогору бийикке көтөрдүк? Чынчылдыгы эле үчүн эмес. İdris aleyhisselam bugünkü tigүүчүлөр ne дейсиңер? Швеялардан өзгөчөлүгү ар ийнени сайганда субханалла, ар ийнени тартканда алхамдулилла. Субханалла, алхамдулилла, ар ийне сайганда зикир кылат экен. Ошондон Аллах та варафа'наху маканан алiyya. İdrisти эң жогору мекенге көтөрдүк дейт. Сен да Идрис пайгамбардын даражасына көтөрүлөм десең, топчу тигип атасың, башка кылып атасың, Аллахтын зикри менен бол. Бол Швеядан башкадан уялбагыла. Эмне тиксе, пайгамбардын жумушун кылып атасың. Врач жигиттер бар, машалла. Медсестралар, бул Иса алейхиссалам врач болгон. Ооруларды арлаган. Сенин жумушуң уят эмес. Буга намыс кылбаш керек. Пайгамбардын ишин аткарып атасың. Сварщиктер, темир менен иштегендер, машалла. Дауд алейхиссалам. Bizde kırgızlar maşinasa Davud'u koldaсын deydi. Allah koldaсын, Davud kantip koldaydı. Davud paygambar temirçi bolgan. Eğer svarka menen temir menен işlesең, намыс кылба сен. Уялбагын. Sen paygambarlardын жумушун аткарып атасың. Да кайсы пайгамбар? Муса алейхиссалам кой кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах таала эч бир пайгамбарды жөнөткөн жок. Эгер жөнөткөн болсо, ар бир пайгамбар кой кайтарган дейт. Кой кайтарып койчулук уятпы? Сахабалар deydi, ya Rasulullah siz de koy kaytarganmısınız? Men deydi, Mekkeliklerden arzuvagan pıştagı üçün, sır üçün koy kaytaratılım deydi. Çirip kalgan, üstü pangdap kalgan sırlar üçün koy kaytaratılım deydi. Daha kaysı paygambar? Süleyman aleyhisselam maşallah. Onun kesmi yok bu. Kimnin balası? Süleyman aleyhisselam askerleri menen jaldatlarını ötüp barasa bir aksakal dıykan karap durur. Maşallah mülkü Süleyman ibn Davud. Davud'un balası Süleyman'ın mülkünü kara, baylığın kara, sakçıların kara, askerlerin kara dese dıykan mıntip dur. Ya Nebiyallah, o Allah'ın peygamberi Süleyman. Süleyman Aleyhisselam nesiga taң kalып atat? Allah'ın bergen baylığını kara sizge edeptir da. Dese Süleyman Aleyhisselam dıykan karab aytat. Bul mülktün bardığı kalat dedi. La tasbihatun indallah. Allah'ın alda bir tasbih deydi. Süleyman'ın mülkünün kança ese jogorу turadi. Bular bari kala turgan nerse, ol tasbih kıyamatda paydasını beredi deydi. Урматтуу эже карындаштарым, бардык пайгамбарлар ошондой кызмат кылган болсо, жумуш кылган болсо, жасаган ишиңде эч намыс кылбагын. Бир нан жеш үчүн канча адамдын кызматы көтөт. Навайчы бар, тандырчы бар, дагы комбайнчы бар, еген эккен бар, суу койгону бар, башкасы бар. Андай боло турган болсо, кээ бирлер дворник болуп бир жерди тазалап атасыңбы? Эмне уяласың? Эгер мына шаардагы дворниктер 2 күн ишке чыкпай койсо, шаар сасып кетет. Тазалык имандын нерси дейбиз? Тазалыктан эч уялбаш керек. Чеке тер менен пайгамбар саллаллаху эч бир бенде өзүнүн эмгеги менен жеген рызкыдан, оокаттан жакшыраак, адалыраак эч нерсе жей албайт дейт. Чеке териң менен. Sen бирөөгө жүк болбо, эң кылабы дейт. Үммөтпүз а? Үммөттүн денесиндеги бир шал болуп калган, иштен чыккан мүчө болбо. Үммөткө жүк болбо. Жаштар дайым айтып келем, жаштык плюс боштук барабар кылмыштын күнөөнүн башталышы. Формула. Жаштык плюс боштук бош болбогула, китеп окугула, зикир кылгыла, ибадат кылгыла, аман болгула.